Ministério da Educação coopera com a Universidade UPN, Yogyakarta, no Seiharuka estudante Timoruan, vai continuar estudo e a universidade refere. Quinta-feira, loron rua nulu Racinghat, fulang outubro, tinan rihun rua nulu Racinghat, e a salão VIP Vila Verde. Ministério da Educação, halau encontro com o reitor Universidade UPN, Yogyakarta, onde nia equipa, onde discute cooperação e a área educação nian e a futuro. Secretário de Estado de Ensino Secundário, no técnico vocacional, Domingos Lopes Lemos informa, e a reunião parte rua, colia com a processo Universidade UPN, Yogyakarta, nebe hakara halo cooperação com o Ministério da Educação, lihusi haruka Timoruan Sira, ba continua sirania estudo e a universidade refere. No parte Ministério da Educação, se discute assunto o Ministério do Ensino Superior, liu com a assina acordo ruma, o universidade refere. Momento da visitamos o retorno à Universidade UPN Yogyakarta, mas onde vice-reitor, a senhora da cooperação internacional, mas o ponto vocal, senhor Virgílio, né? Atunita halo coopera mai at kuliah ituang com o processo nebe maka agora Universidade Veteran Jakarta ihana. Siramos mai sirafo era sirnia brosura balu né? Brosura sirne kuliah com a sirenia departamento siran bema Universidade iha. But baru que capaz de ter estar aí sirne brosura né? Bema relevância hoi tenia condições e tenirai bema que a fase agora também né maka hoje nami kuliah lá detail mais detail mas be kuliah itu andet depois ia processo em mai ami se tur hal discussão baraklitan prat mahare ne processo estudante Timoruan Sira bema karikatu ba escola ba mebe antes de né tem que ami se coordena halo negociação ka o seba kuliah mas direção de ensino superior, Ministério do Ensino Superior, para nós hareba processo MU bema ka Universidade Veteran Hakarakatu halo cooperação. Liu área educação nian. Sira sirnia essência maka karik Timoruan Sira ia inisiativa ia Hanoi karik hakak ba escola ia sir universidade. Sidau que ia certeza katak ba hiram emaba o emana hiram katuba, mebe ia fase de hasur malu weng. Nega ita hasur malu ita atu loke hela dalam ba Timoruan Sira para Timoruan Sira bela continua sin estudo ia universidade bem makas senhor senamai. Enquanto reitor Universidade UPN Yogyakarta, Muhammad Irhas Effendi, afirma sirahakara a força cooperação entre nação ruanenian lihusi área educação no seluktan. Nós seremos pronto a tua educa geração von Timor-Leste nian, onde vai continuar estudo e a Universidade UPN Yogyakarta e a Indonesia. Poin penting yang dibahas di pertemuan ini, kami intinya ingin melakukan kerjasama ya untuk saling menguatkan kedua negara UPN Indonesia dan Timor Leste, khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, UPN Veteran Yogyakarta kebetulan memiliki kompetensi yang relevan dengan yang dibutuhkan sumber daya manusia di Timor Leste, khususnya dalam bidang pengembangan untuk potensi sumber daya alam yang ada, misalnya untuk minyak, oil and gas, kemudian juga barangkali untuk bahan-bahan mineral lainnya, tambang dan batu bara gitu. Jadi nanti kami siap untuk mendidik generasi muda Timor Leste untuk berkuliah di UPN Veteran Yogyakarta yang relevan dengan kebutuhan di Timor Leste. Kami selalu mencanangkan pada teman-teman semua dan setiap kita berkunjung itu harapannya MOU dilakukan dengan segera, tetapi yang paling penting bukan sekedar MOU tetapi juga ada implementation agreement yang merupakan quick win. Jadi kami mencanangkan harus ada quick win dalam waktu cepat untuk bisa direalisasi. Nah, karena programnya adalah penerimaan mahasiswa baru, kita segera MOU, kemudian nanti di sekitar bulan Februari kita akan melakukan seleksi, baik seleksi melalui nasional maupun seleksi mandiri yang dikhususkan untuk mahasiswa internasional yang berasal dari
Timor-Leste. Nia espera e tempo badak parte ruanei bele realiza assina nota entendimento ida com a cooperação ida nei. A reportagem é Fifane de Carvalho, Televisão Timor-Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.